ese koko ihirima rya Amerika riregereje? Ntago ari ibihuha nk'uko amateka bitwereka? Abantu ko babivuga cyane ngo Amerika iri kugwa, irimo iragwa ite? Hari ibintu bigenda byisubiramo mu mateka rero, kandi ibyo bimenyetso byose byagiye bigusha za mpatsibihugu zari zikomeye cyane mu myaka 500 yonyine ishize. Ubu ngubu rero muri 2026 Amerika nayo iri kugenda igaragaza ibyo bimenyetso buhoro buhoro, ikaba igeze kuri etape ya 5 muri 7. Urumva ko hasigaye ebyiri gusa ngigwe, biri kuba buhoro buhoro buhoro, ariko niho bigana. Niba rero ibi bimenyetso byaragiye bisenya izo z'amatsibihugu 3 zahise, ni iki kigaragaza ko Amerika yo izabikira ibi bintu, izabicika ibigereho? Nk'uko rero twaba turi kusoma ahubwo mu gitabo mbere y'uko biba, kuko ibi bintu buri gihe bihora biba kuri izo mpatsibihugu ko zagiye zisimburana imyaka 500 ishize. Iyo ibintu rero bibaye, ninde utsinda, ninde uhazaharira? Reka turebe uko byisubiramo. Ahagana mu mwaka wa 1590, Espagne mureba ifite za Barcelona na za Madrid, niyo yari mpatsi igihugu ikomeye ku isi, kuko yari ifite ububasha no kuba bukomeye kuri gold, kuri zahabu zose n'imiringa yose hano ku isi. Ariko icyayiteye hasi ni iki? Nuko nayo yihaye kuba umupolisi w'isi, yari ifite ingabo hirya no hino, cyane cyane mu Burayi. Ifaranga ryawo ryari rikomeye cyane, rimeze nk'idolari uko turifashe uyu munsi. Bigenda gute rero iyo igihugu gishatse kwigarura isi yose? Amafaranga yabo akaba ari yakoreshwa, mbese bakumva ko ari indakoreka, bidashobora kubageraho, ko badashobora kugwa. Mu myaka 80 gusa Espagne yari imaze kumanika amaboko ko ikennye, idashobora kwishyura imyenda yari irimo. Nuko rero yataye agaciro, igenda imanuka kugeza aho itabashije kubyuka, yikubita hasi burundu. Mu mwaka wa 1914 hakurikiyeho Ubwongereza. Ubwongereza nabwo bwarakomeye karahava, kuko bwayoboye igice kinini cy'isi. Abantu bari bazi ko bitazahera. Icyo gihe reka nkubwire, ariya amapawundi yo mu Bwongereza, ipawundi rimwe ryashobora kuvunja amadolari arenga 400. Uyu munsi riravunja 27. Urumva ukuntu bikubise hasi, kubera ko ipawundi icyo gihe niryo ryakoreshwaga nyine nk'ifaranga ry'isi, nk'uko idolari rimeze, nk'iryo yo muri Espagne ko ryari rimeze. Urumva ko iyo bagiye ku buyobozi bahita biyimika, bagafata ifaranga ryabo, akaba ariryo bayimika, bagafata ubucuruzi, bagafata ibyo byose bakabigira ibyabo, amagold, amazahabu, ingabo, bose urumva ko bagenda bakurikira ibintu bimwe wagira ngo ntago biga. Ese iyo umuntu ari matse igihugu akaba afite ingabo hirya no hino, ashobora kurokoka izo ntambara zose ateza hirya no hino? No. Mu myaka 40 gusa Abongereza bari barangiye, ifaranga ryikubise hasi. Noneho Abongereza basigara ahubwo bifashije akana kabo Amerika ariko kamaze kuvuka. Abongereza bavuyeho rero mu 1991. Buriya Abasoviyete nabo barakomera karahava, babamatse igihugu ho gato, aribwo bakoraga intwaro, bazamuka mu ikoranabuhanga, ariko uko bakubise hasi barabibonye ko byagenze. Bo rero bagiye mu by'intwaro, bumva ko byanze bikunze aribo bazaba amaze igihugu ikurikiye izakomera, kuko bari bafite amasatelite, bafite ibintu biri gutera imbere. Ariko nyine Abanyamerika n'Abanyaburayi, umukino w'abakinnyi babakubita hasi, warawubonye mu 1990 na kangahe, rura rukuta rw'imbere mu Budage rugwa. Ni gute rero matse igihugu igwa kandi nta ntambara bayiteyeho? Dufate urugero ku Basoviyete, iminsi 900 gusa bari barangiye, bavuyeho, atari kubera intambara, ahubwo kubera ubukungu. Urumva babateza ibihano by'ubukungu bikabamungiramo imbere. Niba izi matsibihugu 3 rero zaraguye zose, kandi zikurikira ibintu bimwe, zikagwa kimwe, ibi bintu Amerika iri kugaragaza ibimenyetso 5. Ni gute izabicika?
Amerika rero nk'uko bimaze kubwira imaze kwiza ibimenyetso 5 byerekana neza ko igiye kugwa nayo. ntabwo ari ukuvuga ngo turi kubyegera, ahubwo tubirimo neza neza. Nubwo babigenza gute rero? Iyo mpatse igihugu iri kugwa irabanza ikabihakana kubera ko ku rupapuro ibikigaragara nk'aho gikomeye, ibikikarakasha, ariko imbere mo indani mu bukungu iba yaramaze kumungwa burundu. Niba rero ibimenyetso 5 bimaze kugaragara, ibingahe bisigaye? 2 byonyine. Ubukungu uko ukomeza kujya hasi niko Amerika igenda imungwa. Kubera iki rero izi mpatsibihugu zigenda zishira buhoro buhoro hatabaye intambara? Kubera iki? Kubera igisirikare. Burya amafaranga yose yashyize mu gisirikare biba birangiye. Urugero rwo muri Espagne, dusuye muri Espagne, icyo gihe yafashe ubukungu bw'igihugu bwose 50% babishyira mu gisirikare. Abanyespanye barwanya intambara zinyuranye hirya no hino ku migabane inyuranye, ariko bibagirwa yuko bibetesha agaciro amafaranga yabo. Bajya mu kuguza rero, baguza ibihugu hirya no hino, bareka no gukora ibikoresho by'ibanze. Iyo mpatsibihugu imaze kugera hejuru yumva ko yihagije, izajya izana hirya no hino. Byagenze gute rero? Ifaranga ryabo ryataye agaciro, babura zahabu, babura imiringa, none batangira kuvanga imiringa na zahabu kugira ngo bakore ibiceri byabo. Nuko ifaranga ryabo ryataye agaciro rero. Niyo wagira amafaranga y'umurengera ate, ntago yakurengera. Ntibyakurengera abaturage batagikora ibintu by'ibanze. Ese mpatse igihugu ishobora kurokoka intambara ibirimo, cyane cyane nk'iyo habaye intambara z'isi? Urugero, hano dufata urugero rw'Abongereza. Batsinze intambara zombi, ariko empire yabo, mpatsibihugu yabo iragwa. Nubwo ifaranga ryabo rigikomeye, ariko baraguye. Afurika yabavuyeho, Uburayi bari barafashe bubavaho, turiya duhugu two muri za Caraïbes tubavaho twose, turigenga, n'Ubuhinde, nuko baguye nabo. Ese intsinzi ivuze iki? Kandi noneho uzaguma mu bukene utazavamo ugata n'icyubahiro ku isi? Ese ni ukuvuga ngo ushobora kwerekana ko ufite igisigara gikomeye cyane, noneho bigahishira ibibazo biri mu bukungu? No, ntibishoboka, kuko abasoviyeti barabigerageje biranga, kubera ko n'ifaranga bavanaga mu mavuta za essence naryo ryaraguye kubera ibihano nambarwa babafatiye. Byaranze, birangira baguye nabo. Ese bombe nucléaire zakumarira iki ku bukungu utabasha kugaburira abaturage bawe? Ese turabona ibintu biri kwisubiramo hano muri Amerika. Amerika rero nayo urabona ko ifite ingabo mu bihugu birenga hafi 150 ziriya base bafite hirya no hino. Urumva ko biganye, basubiye mu byabaye kera. Ifaranga ryabo riri guta agaciro, ibihugu byose urabona ko biri kwigaragambya bivuga nta dolari dushaka kurwa hano, ntabwo tuzajya tugura mu madolari, tuzajya tugura wenda mu Mashinwa, tugure mu mafaranga y'Uburusiya. Ni ukuvuga ngo amasoko yose, ibintu byose bakoreraga iwabo muri Amerika ubu bisigaye bikorerwa mu Bushinwa. Ibyo byose bigenda byiyongera. Urabona umwenda Amerika ifite amatiriyoni yananiwe kwishyura, kandi n'ibindi bihugu nabyo byabaga birimo imyenda nka gutyo bikananirwa kwishyura, na Amerika nibyo iri gusubiramo. Ni ukuvuga rero ubu ngubu tugeze kuri etape ya 5, etape ya 6 nijyamo, nibwo rero ibintu bizaba bikomeye, ubwo ibihugu byose bizikoranye bikanga kuzajya bigura ibintu mu idolari. Icyo gihe irindimuka n'ihirima rya Amerika ntawe uzaritangira, kuko ibihugu byose bimaze kwishyira mu kuvuga ati no, idolari turabona ko ntabwo turyizeye, tugomba kugura muri zahabu cyangwa ikindi kintu bavuze, biba birangiye. Ibyo rero bivuze ngo iki? Ni ukuvuga ngo ifaranga ritarita agaciro, hagahita hakurikiraho ya ntambwe ya 7 ya rurangiza, ariyo ituma ibintu birangira.
so niba rero buri matsi igihugu yarumvaga ko ifite igihe kirekire cyangwa se izabaho ubuziraherezo, ariko hakaba nta n'imwe yabishoboye, izari zikomeye zose zaraguye, ni iki cyerekana ko Amerika yo itari mu marembera uko tubivuga. Amerika isigaye igihe gito cyane, urabona abantu baribaza se ni imyaka, ni 5, ni 10, ni 20, ni imyaka ingahe? Biri vuba. Ariko nanone ukuntu matsi ibihugu bigenza kugira ngo abantu bamenye ko igikomeye, isaza imigeri hirya no hino ikerekana ku gisirikare ko ikomeye, aribyo biri Amerika yakoze muri Venezuela ejo bundi igiye gufata Maduro kugira ngo berekane ko bagikomeye. Urumva ko ibi bimenyetso byose simusiga biragenda bigaragara, hasigaye kugera ku musozo, noneho ubundi ubuhanuzi bugasoza. Dutegereze rero turebe igihe Amerika isigaje, kuko ibimenyetso byose biri kwiyerekana. Nubona idolari ritakyemewe ku isi yose nk'ifaranga bakoresha mu guhahirana, uzamenye ko birangiye. Nkambashimira abo twabanye, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, toda haba, tov meyod.